Kirikuria mwana ndagitari ni akwaririria nchoma iria ikaraga gwa kagita ite kuthira kiriana. Nenda kwariria gintu gitawa kuingana kwa nyuru kana mwana ukwaga karana nchoma etithira. Uketha mwana ukwe na nchoma etithira na untubu bwa nchoma iti ukethera mwana ukumugura ya cetirizini umugura ya ndawa ingi chionthe wimwa atikubua ugeto kae wengi wejo kamwa atikubua kundi ingienda na babetha bena nchoma iukarakarite gitari raja wite sibitari mwana ukua ategwe na etategwa etho ikizie kwenda utumwa ki daktari wa ENT no tumwe kiwe nuntu ana baraba ingi betu petha bena thine nchoma nekeja kuthwa nchoma era winio kintu kia mbere gwitunya mutimbaga nyuru na twita wande noise na tunyamutu toimba tugatuma mwana ukua karaingorota ketha mwana karaingorota ringi amamo utuku akara kiumbuthuka cha mtu kari kiroto no ketha mwana nyumbuthukiria arunga metandene bamwe bakaubuthuka bakauma bakamatuka ukengatana no na bedroom bangi na gukethera mwana mama arita umauje akakaragita umauje bangi ukethera mwana rimore akinya mwaka inya akagirika no nto bakutha mwana atikungania ruo na ringi akinya ukethera mwana okuna we aikara agita mamira mutombo jutithira jutitwika kinya iwithina mwana okumwiki ategerwe kingi na kino kutherinya mwana okuginto ekire nyuru agwikira nyuru kyajo kya muingania nyuru kuma una nda akaragita mutombo jukununka mwana no ethore na foreign body na jukirie kira mungau nyuru na gothugana hii nchome nayo kuyana bangi bakajukia no ekire nyuru kana ringi ajukinya munyugunyugu rimbere jutira kura jutathundia ajukia kapiri kara kamunyugunyugu agekira nyuru ukethera ndugo karau mwana okwe mutirita nchoma kwa ngutirita mwana nchoma etithira kumbe mwana ajukirie munyugunyugu ekira nyuru kumbe mwana okwe ajukirie kapisi kama atrisi agitete agera nyuru na ndoka karaukiwa niwa mwana okwe nunka na ingana nyuru ende tia ingene nyuru ikamatrisi agitere nekira nyuru na ndio karaukiwa mwana oku na karainga na nyuru kwa undingenda kwera mutegerio kwa uju kwaja kuthowe na mwana oku no karainga na nyuru mutombo jutithire gitaro thi mutombo no mugurira ndawa muike sibitare ategwe omba kutho ikimwe kia biu ndariria na gikikethwa kimwe kia biu daktari wa ENT akamutethia kana inyo muike ki daktari uro kuona mwana oku ageta mu examine na atege nyuru chiawe na komba gukwira thine mwana oku imbio yu muchumbura na rabange bono betho inyabe na gintu gitawa sinuses ikakara chichumbura mwana uketha mwana no aikara akiwa kiongo gitithira mwana uko aikara akiuga na kugena ndiurura muno na baba kunena nenea akara kauga riria gwita kauga atikuga mwiri jwena inya na kuthe mwana okukena thine sinuses na tho thine we sinuses eta daktari amutega na sinuses china ndawa na kae wa ndawa na gakara bwega na inya muno ja tukenge tutu nini tukara tuinga na nyuro muno akundi ndenda gwira mutegerio kwa ujo ukaza kuthauna na gatkenge kanitini o kara wige kaira ndawa ingi bugwikira muno kirenguo kenda iyera uketha twana tura twingi tukara tukireterwa thina muno ikimiko iria ciakara cituma ana bakaingana nyuru nago keja kuthwa no kara nyomba ikuma nyomba ikikeja kuthwa ni ikuma uketha rimo mwana oku akarena thina ya kuingana nyuru na ukarena nchome etithira ko please ukeja kuthwa wene nyomba ikuma thama na reo thama nyomba ikiuma ukethera mwana oku na abuire na thinerera guchumbura nchoma ikathira na ikathira buru bangi na bakara bagitumira spray ukethera mtu aikara akaugira inya kana kawe spray please tutigane na into ja biu bibe bitiriga thine allergy negatura ichumbura na betu nontu bakuthwa itube expose tege spray na into ja biu bikwera peba nini
na thina iu ikakara ibaretera thina nyiuru bakara bena nchoma iu cia kubaingania na nchoma cia mamira ja gwitika jatithira iu ikethwa i allergy koguo ana betu betha bena thina iji ibe ikwe cibitari na daktari akomba kubategera na akauga thina yao na ethwa atiumba thina iu ukaigua ikwira ka mutume ki daktari o ENT uroka mutethia na kuma u ana betu bakara bwega na tuketha twina mugongo jwina inya na mugongo jwina ana bena ugima bwa mwiri bubwega.